saa cia Vilingi wa Mauvoo. Siaungama saa 3:30 cia wiyo masaa maveleka ya miloni wa sua masaa mailuma kumanyithia kwisela Vilingini wa Mauvoo kila cha kiteka umundi twi wa thandatu matukuni 16 mwai ni wa kenda mwaka ni wangili ile na miongo ile na itatu tuna Mauvoo kuma ile mbetani itu ya Ukamba na Kenya yonde no tukanena ni kwisela ile itatu kenda imwitano namba ya utumani mukuve vatendevi undavye maboni makuyulwa Mauvoo langwethwa ndio nengelele ya Mauvoo meokonia kwambata kwa mauta Mauvoo wange meokonia uthukomi wa President William Ruto mwaka umwe ofisini kwa uitu ambe kuona amwe kati wala tumanengete uitu alatukumbanesie ni pamwe na Raila Odinga kuvudhisya uthukomi wa President Ruto mwaka umwe ofisini aimunenga grade ya D-. PS wamevai Veronica Nduva kuweta Ruto na kilungu cha yana na moyo lwa yana kiuthukomi mwaka umwe ofisini. Gavana wa Masaku wa Vinyandeti kumwenda President Ruto eke mipango ya kudhesya mauta. Na si skuluni wa Nzambani Primary Kitu East kutesya kuvetangasiana na sio skuluni o Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie ni ERASTUS kithuku NZOMO na ke Sharon Ndinda aliula Mauvoo akwanzia ya mekona tuyambia livotini ila tumenengete witonekana mutongoi wa Azimio Raila Odinga kwa ivinda yingi ni wavuthisya vanene uthukumi wa serikali ya Kenya kwanza mwaka umwe kuma President William Ruto osa utongoi. Ainena naandiki Mauvoo SKM Command Center musini wa Ilovi Raila ni wa munenga Ruto kilungu cha miongo 3 yuluwa yana ila ni grade ya D-. Kavinda ni kau ndongoi ya Azimio ni ya vithwa kana manyesa utangasa maandamano indi a Kenya mo ene nimo makeyumilia kondwa kindu kingi na kila wasi akaweta ivinda ya vika. Mwandiki na musomi wa Mauvoo Steven Mwema na ilivoti. Raila Odinga mutongoi wa ngwatanio Azimio One Kenya easya ngwatanio ni yeka ukunikili mwene wa uthukumi wa serikali ya Kenya kwanza ungua musumbi Dr. William Ruto kwa kilungu cha mwaka umwe wa utongoi na yu ngwatanio ye munenga kilungu cha miongo 3 yulwa yana kwa uthukumi wake. Our scorecard for this regime is 30%. That is D-. Mahii tumesahisa tumesafanya imesafika milioni 10 na zaidi. Sasa imetosha gari. Na tunajua yale kile ambayo tutafanya na hiyo sahihi. Mara hii haitakuwa tisini naambia wananchi warudi kwa barabara. Hapana. Wananchi wakirudi watarudi kwa mambo mengine tofauti kabisa. Sitaki kusema wakati huu. Manake nitakuwa mimi nimetoa maneno mapema. Lakini wakati huu watu wetu wanasongea na wale watu pande ile nyingine. Lakini na mbunge wa Kenya kwa kimombo anaweza kusema watch this space. Raila easya ngwatanio ya Kenya kwanza ni athite mwene nthisindu mbingi evindani ya kwikunia maleve maunduni ma kisomo uimi mwaki wa stima na mawia pamoja maundu angi indi maundu wa mainamba kuvikiwa. Kuna ahadi ambayo walitoa wakati walikuwa wanafanya kampeni. Kuna lugha walikuwa wanatumia wakati ile ambao wanafanya kampeni. Hiyo lugha imebadilika baada ya wao kushika hatamu ya utawala katika taifa letu. Katika eneo tofauti tofauti wamekuwa wanatoa ahadi tofauti tofauti. Lakini tunaweza kusema kwa jumla ati yale ambayo wamejaribu kufanya haijafika kile kiwango ambayo wananchi walikuwa wanatarajia.
kavindane kau Raila Odinga ni umania kilo kuita ta kukwatwa kataka ndu kwa mevia ikibathukanio ni serikali mevia ila kwa na miao ya ile itakuwa idhukuma itaulikilelwa kwa upande wa utawala kwa jumla. Bwana Mwangi ameongea juu ya mambo ya state capture ya institutions. Mliona juzi mfanyabiashara moja anatishwa, anaambiwa ati mambo ni matatu: uhame utoke Kenya, pili ni kuweke jela, au tatu ni kupeleke mbinguni. Haya yote ni matamshi ambaye mtu ambaye anajiita rais hawezi kutumia kutisha wananchi. Na vile vile tume mahakama sasa zimeshikwa mateke. Unaona vile jamaa anamwambia mheshimiwa Okia Mtata ambaye alikuwa amepeleka kesi mahakamani, ati unaharibu wakati yako. Mimi ni rais, uwezi kunishinda. Nitakushinda hata kule kwa mahakama. Kwa hivyo tayari yeye amejua matokeo ya hiyo kesi ambayo bado iko mbele ya mahakama. Bunge vile vile imetekwa nyara. Bunge imetekwa nyara wakati huu, ameingilia hata kwa upinzani. Steven Mwema, Vilingi wa Mauvoo, va Mutongo TV. Trauma kwa 30% tuthi kwa 101%. Mwandiki Mutineka muvyani wa Mevai Mwandu Veronica Nduva wetandini wa mwaka umwe wa serikali ya Kenya kwanza kivilani uthukumi wa President Dr. William Ruto awiyana nitie na kilungu cha yana imwe na imwe yulu wa yana ndeni wa unenania wa imwe kwa imwe na Vilingi wa Mauvoo. Mwandu Nduva ni wa wetakana President Ruto ona maondoni ma uyananu wa Mevai no tongo eti mustalini wambe kuikithia uyananu ni wa kusi wa otongo ni wa yulu wa serikali. Benjamin Mwaka niwe watu waisia unenania uo na Nduva na atumbandisia ilivoti. Serikali ya Kenya kwanza nivikisie mwaka umovisini na maoni kukonye kithimi cha utongo wa President William Ruto no maende. Ndenu onenanya wa imwe kwa imwe na mwandiki Mutineka muvyano wa Mevai Mwandu Veronica Nduva eweta kiwena nwa Mevai maundu ala President wekita uwa kuvikia o yuma kwaka mathayo ma kila mwene ndi ona ni maendete kuvikia ona mbewa kilungu chava kuviria na imwe yuluariana edhiwa no kikwatikane. Kwanza uluariana no ninenge no tunenge serikali no riana imwe bembe saisi ya Women Enterprise Fund tutanamba kulika serikali ni musumbi tutanamba osakivela ke mbese isusi anengana kwa binda ya matuko miongwena na itano matuko ano simu kosa ukati ya simu ni na wikwata kwa uno nasi nitusonge tene sanundo akaingi na ikundisi akanisi kucha mbesa ana nisio kwata mbesa aya utenu huku mbesa ile inengana wasiaze katika aze asube wa susuma ito ilasi unengana ni wizara inoda kwitwa social protection kana kusunga maondo mamisi kwa hisu ni mbesa sibe mbesa ilasi ya youth ila inengana wa youth fund aya ilasi ya uwezo fund kwa kube no nasi serikali ni tengete mbesa utesia kuhakikisha kana mwene ndini wetethia katika kiuchumi. Kwenana na Mwandu Veronica Nduva ni kana President William Ruto ni wiki mivango yonthe kuikithia unguo tongo wake mwaitu na umeonthe ni meithigwa me yana ndu maunduni ma utongoi na miana ni ivalua ila withitwa yolotana ona muvya o vamwe na nzama mwane unena nyawa oleina serikali ya NDC ditwa isi unena nyawa kuikithia ngewa ini athinikiwa kwa uliku mesani yo isangioni ya mbumbani ya Bomas of Kenya. No nase kana President atongoete kumambe aume ni aenda ngumuno kwa tuitata kusonja akama vengeane chao na ume nikenda meanana twasi dhuni twambe kusonga mbe kwa ube mondo kalibu elemende kudha Bomasi kula tuisi kana munene witu Kalonzo na munene witu Ichungwa ni maungamie uneni
nikenda masisi mundu meanona umwe ni usu wa agenda aya na undu tukwika ithieta wizara twanania na twasovya sheria ikatonia undu tukwika tia tuikwika uwo no undu tukwenda sheria ya kwatonia ila mwandikana ati yayu katika sumbe ala methete Kenya ni kwatia uniwe musumbi wa katano tuyaona akama nengeto myanya undu tunengetwe evindathi kwa mundu evimana bala umite tuithimana bala tumite kuma evinda ya Kenyatta azo kaya Moi kaya Kibaki kaya Uhuru na thutu kwa Ruto ni batuonete akama nengeto myanya isuthingi bitu tutosa tokamba wiwoka ukamba katika obisi itano inanenganiwe katika Otongoi nafasi 3 ni siaka tuna katibu ele na waziri umwe na umeni eliko uno mundu asiasa bala umete umbano ulothelele chumani kivitua mawalu kumanzeve na mawithi luko ndongo isia Afrika na dunia yonthe ni netikilanilekana mathina maingi hala methitwo mayikumbila muvai waka na muno kuya ndwani maumanitwe na kwa vanene walu kwanzeve mukutano na tutetha sata ithieta andu majenda tuyolota thumundu muka bala ukuyula cha kiwuni kwasa aithi usini mundu muka endete usini kana mwitu endete usini ainge nibo makwatawa na tuambi yosisi adhuluma taisi au kwatwa na bina yekeka aya endani ngu ni akameua nangu ikoni nundu akamono mumetha nangu ku ikoni I madhuru kiafya na nituona musimbu itu edhumilite byo kwa seithia ya lataza Afrika ni zetu kumeana tithia twananga nzeve no chumani kivala koti wetkilia wandikithia wa makundi ma mitwano ya andu ma muvai umwe va Kenya na yumwandu Veronica Nduva nwaweta mota silikali muungamo no umwe na ni ula President William Ruto kana sithio na mikale ya Kenya kini kindu kitetikilika va Kenya no nenete kunza na bena ona YouTube muka CNN interview zake no mumane ndu na nenie International Women's Day lana ya kwa mwezi wa 3 musumbe no ongamie na nena Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka tuitiana na sia uteti ni kana itina wa muvya kulunga mathoa ma mauta epra utangasa mathoa meu ma mauta gavana wa kaunti ya Masaku wa Vinyandeti ni wa mukulia President Dr. William Ruto eke mawalanio ma mituki makuthesia mauta ainene ya kanisa ni wa Our Lady of Lords Machakos Cathedral charini cha umya wa mubothi wa Vinya ni wasia kana kwambata kwa mauta kodhothea banene kwambata kwa sindu ingi kindu kila kikuonzia ukwati wa Kenya na kwetithia mbeange mikalile ya enendi Caleb Chalwa Mutunga ni mwandiki wetu wa Mauvoo akinene ya kanisa ni wa Our Lady of Lord Cathedral ya Masaku gavana wa Vinyandeti ni wawetakana kuongeleka kwa vei wa mauta ma petroli kuongelela mwene ndi muyo muito na ula kwa oyu kwileta mukundoni mwandu wa Vinya ni wenda musumbe Ruto kwa mandhanzia sionthe cia kuthesia vei wa mauta nongi ngalama ya mikalile ndikambatange mbeange. Ningeomba Mheshimiwa Rais angalie maneno ya fuel. Mafuta imepanda sana na mafuta ikipanda watu wanaanza kuumia, vitu zinapanda na tunajua vile maisha imekuwa ngumu. Life is very tough down here. Watuulize sisi, ni sisi tuko huku mashinani na tunajua vile watu wanatusumbua kila siku. Kwa hivyo maneno ya mafuta iangaliwe, bishops sisi wote tusitize mafuta iende chini ndio watu wetu waweze kusaidika. Sasa fare tena mashule inafunguliwa. You know, even like when the schools are open, it also becomes very expensive for the parents. Chakula sasa hata mashule itapanda. Ikipanda, how are we going to feed these children? Mnajua mafuta ndio kila kitu, ndio base ya kila kitu. Ukiniambia nikuletee chakula mahali fulani, lazima niweke mafuta yangu wapi? Hapo niweze kufuata. Kwa hivyo tuangalie maneno ya mafuta. Mheshimiwa Rais angalie hii. Gavana wa Masaku no wetakana kwambata kwa mauta aingi kwituma ukwati wa Kenya ndu yana kwa kwikusia na vala yu wetakana serikali wake no vane kuosa mbeu ya shilingi milioni ya 150 kuna ikisia ekalima Masaku kavindane kalambu ya nene ikukwatiwa kuwa kielelone cha kwekethia ukwatikani wa leu kwa enendi ma Masaku. We are expecting El Nino. Mvua ya El Nino inakuja. Watu waanze kutayarisha mashamba yao. Nimenunua mbegu ya 150 million
ile tutaleta huko mashinani, watu waanze kupanda mbegu ya 150 million. Kwa hivyo mjipange. Fertilizer itaanza kufika from next week, na fertilizer tumekubaliana na serikali kuu, sisi kama county government tufanye last mile. So tutaleta fertilizer karibu na nyinyi, mahali mnaweza kuchukua. Uneni wa vina ukakavinda kavutho itina wa Mauvoo wa kulonga dho wa mauta ma petroli kutangasa kwambata kwa bei wa mauta asu. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Asia maskulu wa musingi wa Nzambani ulawi wodini ya Nzambani kitui cha umeloni wa sua ni matelemia kuvetasia na sio skulu ni maimwenda mwalimu monene avetangwe kwa kila maweteta withi aitumia mali ya skulu na hii vamwena kula simithia Asia ikumia yelo mbesa ila maweta itumika kutoa isia maundu ma skulu na mbe indisia ya mevukoni ya ungame wa skulu mawisa mavolisi ni mavika skulu ni kuvovya Asia na alame na udhatu na munene wa volisi Nzambani Henry Otieno aiweta skulu ota ukwithwa ungua osese inginya vata uthinikiwe. Onesimus Chalo novikie ngaleko onesi Nzambani na atumbanisia elibot. Asia maskulu wa musingi wa Nzambani ula wadini ya Nzambani kitui cha umeloni wa sua ni matelemia kuvetasia na sio skulu ni vakila mwalimu monene wa skulu pamana mwene kivilo wa skulu kana chama ni mevetwa kuma skulu ni usum maina na mbewa nene make somo na maofisa mavolisi ele mevikite skulu ni kuvovyo dhatu wasi aya ni meenda manengo livoti ya mwanya ya undo ilovyese skulu sithito itumika itina mathukumi ma skulu amwe kutia mawia matevito onakwithia si methito mayiva mathie ma skulu. Mimi I am a former board member na tulilaunch hizi complaints kwa committee ya shule na tukapeleka kwa our sponsor, maana hao ndio wale wawakilishi wa karibu tulidhania wanaweza kutusaidia kupeleka kwa ofisi. Sasa tunashangaa sana mkisema a formal written na mliletewa barua kutoka kwa sponsor wakilalamikia hii shida ya shule na unatuambia tukuje na formal. Asia metula mutimu mwalimu monene pamona chamani wa skulu kwa kulea kwithia na umelu wa undu mali ya skulu eneo tomeka pala maweta kana vethi tunotumi muthuku wa mali ya skulu na asi kulea kukonya maundoni ma skulu pala maweta alimu ala maandikitwo ni Asia methite maitia wia pamona asungi ma skulu kumana kulea kuivwa kindu kila maweta mayisa kwetikila kiende nthini wa skulu na mwana wa kwe grade 4 ninumisie mana 5 mako swimming na mwana wako ndathi swimming na sio kanumia mbesa mana 3 sia kumotivate alimu that year sia nila sia ka class 8 basukulu ya Nzambani ni bakomete ngilina yana mbesa siakwa na kila mothe na sia na siakwa ni sinu kana nene ba mbesa bodela ibo mwalimu osie asie yona tutamesi alama nekala ilobi menu chwa ni corona ya mamina ne mama okioli twaba ne mama okioli twaba de ni school ne mama to samea musie yi unetie mwana ba 6 na kwa nisomethete ba myake 13 ndiasa kuwa musami ndeta asi yakasa kuwa musami mwalimu kitaeleweka nendo twelezie nesa suoni cha withe anacho itina wa mathina akwevwila skulu Asia kwisila utongo wa kanisa wa AIC Nzambani ulaungamite skulu ne wandikie Mauvoo wa kisomo sub county ya Nzambani balua ulikilele vatani ende balua usundu Asia matunda tuliandika barua tuliandika barua hii ni ya ministry mwenye alitoka tulimwandikia tukicomplain chairman wa shule kutoka kwa kanisa yetu na hiyo ilikuwa ni shida na ikalontiwa hiyo shida na tukaandika tukapeleka kwa ministry hii barua kopi kwa ministry ikakuja mwalimu akacorrupt tukapatiwa mtu ambao watu wamutaki chama ni hatakikani kwa hii shule hatakikani katika hii shule anakula shule wangu tuliandika na iko na namba stamp ya kanisa tukapeleka tukaenda tukaandika barua ni kwa TNC sub county director malalamishi yote ya shule iko hapa tukapeleka kwa ofisi na kuna kitu kilifanyika kama mnasikiza hao wazazi toweni mwalimu mwende na yeye mathina angi alasi ama kwenda mathini kwani pamona kuvunzwa kwa komiti ya skulu ila maweta tayasobiswe ni mwalimu monene na ndithi to ikwatiania na Asia bala maweta mendamo manyuve komiti ingi matona kwithukianisia nayo
Maana mimi I nursed my wife for 2 weeks. Kidonda ya mgongo akibeba matofali ya kujenga hii shule. Tulikuwa tunatoa bati moja kila mwaka tukijenga hii shule. Na tuko hapa tujenge hii shule, si tuharibu. That is why these parents are here. And their grievances must be heard. Grievances zao, shida zao mpaka zitatuliwe. Mkituambia mambo ya mkilea ikuwa security zone, itakuwa security zone na hiyo security itasoma. Munene wa maofisa ma polisi Nzambani ule tongwanisi na nene makisoma skuluni inena na asini wa mendasi ya kuandika bathina mo na kumatwa ofisini wa kisomo kindu kilasi ya mali ananacho ni kwithia ni mandikia valua usumia mivodho mivitu na kumetwa ofisini wa kisomo Nzambani indu uwonde ndwathinikiwa kumana ngusanisyo ii avisa unu awetakana yuskulu uwa musingi wa Nzambani weyendea na kalenda ka kisomo wethia we ungua usesei muvakela mathina amethinikiwa. Kama tunaweza turudisha hiyo vichwa vyetu chini kidogo, tupatie hao wanafunzi nafasi ya kusoma, wamalize, wafanye mtihani. Vile sasa kumekuwa na hiyo mavurugano na a lot of tension hapa. Right? Tumedeclare hii place a security area. Tunaelewana? Tumedeclare hii Nzambani primary a security area. Na kama mtu atapatikana anakuja kutaabisha management, sio management, program ya shule, atachukuliwa hatua na sheria vile inavyotakikana. Imetho omde masesi mobya wake soma subcounty ya Nzambani kumya otyo waitambia lo kosa itina wakwithia methi tunambalwa wake ochasi aya ofisini wo indi mayavikia na kusungia chausenya mavika skulu ni una kuwetakana kila kiende kati wa asina mwalimu titamakisi tilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Muvea wa Malelo na ula wa mawithi ulolokone makauntini ya Masako ni wendeka kuosa matambia mamituki be wambua kuvika kuseuvia matuiku manene na ala me Malelo ni wakana Malelo ni wakuma kinyui kuthi sivitali ni wakwandu na isio ni ingi matungulu ya umeloni wa sua enendi maisio meweta kana matuku maingi methi twe maitata kulinda matuiku kisio niki atio githito cho kuvunanguka na yu miunda yo ni anangitwe niki wo na mothanga kuvetangwa kana kuvetwa niki wo kutia sianda nene nziani ingi ni maweta kumanwa na maliko ambanga siithitwe ikiteka leluni boni mutesia na ilivoti kwa withiana Nendi na Malelo yuma watakana wethito mwiso kuona kuthaya mbanga mavindani maingi na hivi vindani kweta tumbua lelo notonya kuendea na kwanangika na kweta mathinangi isionesyo wano baba ku hospitali ndu nitithitwe athino wa lelu nundu lelu umeta ba factory uka connect uka hospitali ukaiba skulu no kaiko vindu katala omwe muthelu nitenethiwe na accident ba kitiki muchene kina kunini ngali natina paina kwa mundu lakini maumete ona yua mume wa hospitali kumateka ati ngaba nati ukukulia utute na munene nitukukaya kwondo alelo witu nikwithi wana ituna kwati accident ibinda yingi nena bikia kwitha yinthuku andu manoko kulikaba itwikuni kwa munene tuyo kukaya kwondo alelo witu wandu nikendo kabikie na utwi atei na kuona lelo nikwitha niwe wendete sibitali na sibitali titha na thina nundu ilata wasia twibikia kuona ngali ya ututwa sibitali etha ni kangundo level 4 twitha na thina ni kwithiwa ilata bikia kuwasia lelo witu asasa mbuani twibikia kuona bala tutona kwisila ni kwitha witha wi muthuku munene nitukukulia kwa ndaya utusobisie lelo witu aingi maelesekana lelo yu ithito ivingisa maundu ma mitambukile na mbe misive kuvina lelo yu kwithwa muisoni ilangale suvite nzia ilika misini kana kukonga enentheme maundu nimo na yuyu ba lelo ni wathukie na umite one ulundu na yuyu muzi wakwa nuba ngale ziuka ukethio na nitayo bita ikimemumba akwa na yumwa tethi umukulia itisa ikata mwitu tethesie ona mota ziuka ikabota bae twekune tikatethesia andu ona mwete na mukometio ba mubeane kwitu au mea muno ni mota abota bwe twekune mwa wabinda ndu tutethesie lelo yo utulinde le twekuyiye kyokuwa miunda yaitu na musio wakwa na uo kisobeka withie ni bondina ndiigwa nena wia mwa tutethesie wabinda nundu nitakuia
tutethie andu mandu withio na ngali ibitete ciambatite ndu nisio bita neza no thithia baina thina ona ciana citu yumala ba mubeani twana tunini tithia watena thina na tuo nundu ila kabonwa kakauma muci niti ukulia nika ukinwa ni mota kakaumiwa serikali ndio mukulia kwa ndaya tusobise ile lo wido wena matweku mainge na ndo mamode meuthina muno makasiana ngali twikwila ilelo ni withitwe yananga miunda ya ene nthi kavindani kala kwimbua na ingi kwithwa mena icio nini la mavanda siende na uthela ninya mwene mundo itwikwithi na miaka karibu 6 monza nithelinda nithukitwe bicha miaka 8 kumena na mbiyo thilinda yo mukula serikali mundu ethese nundu munda kwa nukuiwe ndialindie na linda na nyenaye wanu ndo na kwika serikali ndia mukathia kuma mothe mubikie na ndu ikia munda akwa ndi batu nje ni bathuku muno kwanza waile utio kana moto ukapata katulikela bu na nengela lundu ukitothela twendete binda ya elinino wabina ndo twiwiete tusewisie lelo wia wa munene ni kana ethiwa kwithwa na mbua nene vetu vatena kindu matonya ikwatia na kumatia thinani na ingi wanangiko kugusiwa kisioni ki binda nditi mbua ya lino tusewa ki ukithwa ki kingi muno na nyedio ndo na kwika munda kana uthelile na mukula serikali munda thesie munda kanduko kwa kuwekigwo musi ni ciana acia imayenda nundu akusisia ciana ika kongo ilike ba mindoni pale luni wislama kasiani wislama toka nundu wa transport gavana tututazule lelu teke umino wa miunda na wiseta thumwa withi acia imaithi kundu no meotio ciana ukethia maina wasiwasi nundu tikuthi ne liku na nundu thete munda une musiba kuvi na nengi na hospitali hata wasia andu matukua na moko baka ba factory nundu ba ambulance yuka ondini ya Masako nyeni toboni mutisia na indi ni muvea muno boni kwa ngewa isu na boni watu vikamuthia witwa Vilingi wa Mauvoo lilikana umundi ni wa 3 na kilungu cha kwambata chambia mwendoni wa saa inya kamondele ni switi ile ndatika itatu kuona nginya ukasaidia netwa umala tukatia kilungu cha kwambata o hivi tu ni ngoda wala webono mutongo TV twesawa Ruto atutumite ilita Kenya na hii kweli na ende oswetwa Jeff Kidhome Timothy kana mwana usendere wa nduthi kuma ngenge tamasako ziacia Ruto atutumite na hii Veronica Kenya ye na thina muno manya osweta wa Daniel Kitui na indi nilanga ya Veronica nduva PS wa maundu mamivai na mundu ngia kasi ya Ruto bayundu wikite ya mama usuwe ese yake unoni James Chalo kuma mwea kaiti mama usu weta ula Veronica nduva ukuweta kana President William Ruto tongweni wake atonyo munenga kilungu cha iyana imwe kana 101% ya udhukumi ndimu vya muno kwa uyuni utiama kwa ni makesta kivisi ndeni wa kilungu cha ni cha kita watu monde kwambata chale lemba na githi awayo na manyanga kile tukama kwenu kuo ili kwambata pena mwini winguma kume ilembeta nitu wakambetwa abose unguwe masirwa maingi ni woyu akwetwa ndatimbo wae no we father kadhambi father wengula ethe wasiana mazirwa maingi kuko awo yuko abasa kweta iwa kalekwe ya mutongo FM kiambete ni utia na ni utia na wadi osu kana nambandi yesu ya ndalani director wa ba heta Lois ogwetombia we ende to mwita ndatimbo wae yesu wo mwita hata nito ERASTUS kithuku NZOMO nake Sharon Ndinda hali la Mauvoo akwanzia ya meko kwa witwa neza na uyende na kusia yese kilungu chako ambata wa Mutongo TV watu ni ya mukamba na Mutongo FM twethiane uni kwendane kwanga ikilunguli cha ikumbi ya siasa kwa oyu tiwa neza